Za mano je novi električni Volkswagen ID.7, ki je ravnokar v Berlinu dočakal svojo svetovno premiero. No, ampak ta berlinska premiera ni edina, ki se ta čas dogaja po svetu. Hkrati namreč potekajo še ostale premiere drugod po Evropi, pa tudi v Severni Ameriki in na Kitajskem. No in to ravno priča o globalnem pomenu tega avtomobila, za katerega pričakujemo, da bo močno osvežil trg električnih vozil. To je namreč novi Volkswagenov električni zastavonoša. For us, it's important to address customers in the entry segment, but also on the upper side. And this limousine now offers us the opportunity to really convert customers that are now interested to switch from a larger car into an electrical car. To kaže, da pri Volkswagenu še vedno verjamejo v limuzinsko obliko vozila. In v resnici nas veseli, da je tako. Pogosto nas namreč ob testih električnih SUV-jev kar jezi, da dragoceno energijo, ki jo pridobimo ob dolgih časih polnjenja, prehitro porabimo. In to gre večinoma na račun manj učinkovite aerodinamične zasnove. The internal name for the project was Aero, and which means aerodynamic roominess. So that's exactly what we wanted to do with the car. Get the great shape to get an optimal air resistance. The CV value is 0.23, which is quite awesome. And also get still a lot of roominess inside. So we have, for instance, 10 centimeters more leg room in the rear than you would find in a normal competitor, and 1 meter less turning cycle, which is exactly what we want, especially also for the European roads, to be all day usable. ID.7 je skoraj 5-metrska električna limuzina. In ta naj bi bila, kakor nam zagotavljajo tukaj, primerna tudi za poslovno uporabo oziroma uporabo menedžerjev. Volkswagen jo namreč uvršča na vrh višjega srednjega razreda. It has 700 kilometers worth of range, so this perfectly addresses those requirements, but also in terms of comfort, because the interior is very luxurious, it's very roomy, so it allows space to work and to travel for long distances, but also for shorter distances in a very adequate mode. V primeru modela ID.7 gre za 5-vratno limuzino, ki se ji takole zadaj, poglejte, zelo na široko odprejo še ena vrata. In to pomeni, da bo nalaganje predmeta v tale prtljažnik, ki ima prostornino 530 litrov, precej bolj preprosto. Notranjost je takole na prvi vtis nekoliko drugačna od tistih, ki jih poznamo iz ostalih ID modelov. Tukaj je zaradi te sredinske konzole vozniško mesto precej bolj stisnjeno, materiali so izboljšani, precej več je ličnih detajlov. No, tukaj pa je tudi nov velik osrednji zaslon. In pokažemo vam še eno zanimivo novost. Volkswagen je z ID.7 prvič predstavil svojo pametno klimatsko napravo. Ta samodejno uravnava tudi smer pihanja zraka iz zračnikov s pomočjo senzorjev temperature in vlage. In še dokaz, da Volkswagen posluša kritike, tale vrstica za nastavljanje glasnosti in pa klimatske naprave je odslej osvetljena. Zaključimo pa z najpomembnejšim delom. In to so izboljšave Volkswagenovega električnega pogona. Prve različice ID.7 bo poganjal elektromotor z 210 kW moči, ki se nahaja na zadnji osi. Trenutno je na voljo baterija s kapaciteto 77 kWh, kasneje pa prihaja še večja s kapaciteto 86 kWh. In ta naj bi omogočala kar 700 km električnega dosega. A številka 700 predstavlja cilj, ki se zdi postavljen zelo optimistično, pa čeprav po že tako optimističnem standardu WLTP. Pa vendar, Volkswagen obljublja, da bo njegov električni pogon po zaslugi izboljšav odslej bolj učinkovit. This is almost like a next generation of MEB cars. Yeah? It's on the same platform.
And all the other cars will also greatly benefit from that. We have the software steering module of the powertrain, Pulswechselrichter it's called in German. So that's completely new. And then the powertrain itself works with much thinner metal layers, which makes it more efficient, and got the gearbox more efficient. So lots of detailed efficiency, and we put that also into more outcome and more power. Zanimivo je, da je limuzinska različica Passata medtem danes že preteklost. Ta model bo sicer svojo zgodbo nadaljeval tudi v prihodnji generaciji, ampak le še kot karavan. Well, our electric portfolio is intended to cover 10 vehicles that we're going to launch over the next years to complete the range. And in that range, we will very well address SUVs, we will address station wagons, and we will address limousines and hatches. It's Volkswagen, so we need to address different customer requirements, and this is one of them. Proizvodnja modela ID.7 bo potekala v nemškem kraju Emden. No, njegov prihod v Slovenijo pa je predviden še za letošnje leto.